Menta perlongan wara SP ke kubur. Hakasin ningkong yorung kispai Rusia hadni pro Petrov tong ini sangam. Yorung kispai Rusia hakasin ke baningkong hadni pro Petrov region jong ke Ukraine. Kani kasin jam kapan iya kadak bat ya kejing klanbor jong ke Rusia sya ke Ukraine hapreng bejor kejing ikun. Ka report ka ong kejing ikun hapo kani kejaka kasdang rengkat lang kiwipat ki tirtma klanbor ke Rusia. Kejikun kala jorru hasumi region bat Donetsk region hapreng bayapan kejikren ke Rusia bat ke Ukraine. Kitang bala pihak hapreng kamadan yakun kidai balam kemat ya kejingar tma sya ketiga jeka tmai. Ka Defense Ministry jong Rusia kepentingan ba kitang kilapoi Donetsk western border. Kani kejingar tma kansan menta kalapoi hadini pro Petrov katkum nang kejing itu kispai Rusia. Dmitry Medvedev umaham bak Ukraine kan sawi ka kamtrim ka batmai lada ka jekran ka yaiban ha kejing bom siso uong kitu ki bakyar ya kejing sya jong katma ha kami kin se kendu hamadan aidak ka Rusia kejing ya chaprang jongka baka persang bat penyar ya kejing kun persya ha eastern Ukraine ka Dnipro Petrov region hadu menta kadang sa ha kejing bom sya kata na kejing artma persya kane kejing ya chaprang tmai ka Rusia kala ban penyar ya defense line ka Ukraine saudong ki babun ki jakaya le persya kam baki spai Ukraine ki jubab de ki artillery bat ki strike ki spai Rusia ki khonru ha ki babun ki operation hasumi bar Donetsk ka Rusia ka pentip bakane ka peace ka de ka banta ban yarangkat kerdan bat ki plan job jong ki spai ka Dnipro Petrov region kala ban kelalong ka pedengi ka ja ha ka thma phang mingi jong Ukraine katkum na katalong kubor ka jingpen kan ria ki petba na ketiga jaka kala ya kaman ka Ukraine kampat permi ya kejubab ka papura hadu menta sya ketiga jingwan hirtma kansan da ka Rusia kubli shibun story talo London Network Daily Post.